Nia hi thu sim tha Korean drama Boys Over Flower te iningai khom deu ahi. Episode 1 ahung ki pathin Korea gamsunga company lin pen sinwa group kiti khat ana omin amohen company se helowin school khat zong ananei uvi hi school akai zo si hi mi ho sa changen ahi venahi hilai school akai min ha kiti student khat na omin ama hin F4 ya konin red card khat na muzi hin student dang ho hin hata in ama hi anavovin ane eng bol ta ve Zandi kiti nunga chapang khat na umin amo hin dry clean a bolu ahi in Hechi avan so penu chu minha ading ahi ji chun askola atha ding hin achi tai minha hi toilet na hin ahomu vina hi ama zo ahung ki tom do in ana na in ahung zam do tai Zandi hi school agalut in canteen agalut in na hi le a canteen sungu zong hi athu pi le zingin ne le cha ho chu avena hi le ama zong hin thu pi asal he zingi pasal khat na hong thei su zelin minha in chung akal do e ahung ti ta na hi le ama zong hin avan tha ding pa hi je chun anung adal zalin mi ho chun abop so so vet avet to wa hi le chunga hin minha hi ki chom thading in a umin minha in ka hi ti ding na de yu hi lo ham ati in ama zong a ki chom thagu ta in a hi le Zandi hi apeng za zing in a kham tan navan ka hin choi zin dollar som thu nei pi ding a hi ati in minha in ka thi zo ting le kan ku te to ki hotan ati in a hi le Zandi in ibanga school no ma kaya epibola na ki thagot ham ati in minha in chila hi school a hi pon ei deal zo a hi bove A4 ki ti na za kha lo ham ati in Zandi hin a her kha lo zi hin ipi ka se yetin alung dong ke zin minha in A4 ho ako na red card na mua hele student dang ho in target na hin bolding o he ati in Zandi ina chuti le ebola na mo venham ke ho school a hita bang chu lewang kamat a vota ka vo ding a he ati in a phunza za tan minha in pa cha na le zengi loinu ati in achom hlata in a hele Zandi a hlei zalin aman chat tan min lim anala do in hele social media hin athang zingin parents ho zong hin amu pha no hin askola hetia hi dei povin comment abol ta ve news a ki so chu anato namuna ane pa hin ave in a hele Zandi achi zalin remote cho alan tv chu athat tan loi no hin min comment na happy le zingin nang cho sinhwa skola kai sa vin ati ve ati in chuting le A4 ho chu ken zong kamunom le zingi ati in Zandi hi along hangin dustbin a choi do in aga pai go na ko do hon do a hele am in maya hin reporter ho anadim se ta ve sinhwa group a chairman no hin athu hi a he do phan hin a secretary pa hi a ko lut in iti dana jin pio min hi reporter hon a hin zaw sa thiu ham athu hi gang chalin su thi min public opinion hi ki chat ta hi ati in company amin si ding chu adei poi zan hin Zandi zong ai na akileta in a hele in mayu va hin car ni le thumle bodyguard ho hi an min ama zo in sung agalu na hele pasal khat na umin ama hi sinwa group ma secretary pa a hi apa hin sinhwa chairman office a ko na hung a he ati in Zandi in ma ki ngo ding cho ki cha zi in ke sol hla a hi poi A4 ho loi bol a hi bove ati in anu hin ipi hi le ka thu se hi ngai zin zinga ki patna sinhwa high school ana ga kai panding a hitai ati in pa hin na thilpha bol ji a chairman nu ki pa scholarship na pi he ati na hile Zandi ni bola kin scholarship kam muham ati in naw pa hin na graduate chana swimming pool ana ki zap theding a hetin a ki pa pin a hi wangin Zandi hin akai nom lo thu chu asei ta in a hile secretary pa hin hata in hong ki gelin ati in Zandi ada te pha chun apa le anaw pa na room chun asol lut hun tai anu hin secretary pa hi ahung tha do in ka hin sol te ding a he atitan anu hi ki pa ta na hung lut na hi le Zandi hi alung a hangin apa hin a uniform ding zong chu ki pa te na hin vet sa in en ko te la alarm losing ta vin na hi le Zandi hi alung hangin ka kai loading a he ati te tai a hin ama anop da lowin azing hin apa hin school a chun agari wa ahung tha tan mi hausa ho cha dan chun ko hon pi na hung do ta in a hele apa hin ko aga kha a hele agari a kon chun dry cleaning ti in ahung ki se jin a hele student dang ho chun aza pha do vin anui sat ta vin Zandi zong chu aza a chalhe zingi
A4 group alam kai pa junpyo kitipa hi Sinhwa group te chapa a hi jandi in map ave in swimming pool na lang chu a hol ta in a hi le gamla khatna hin agawa lut tan hi chi gamla achun pasal khanin violin ana zu nin ama pa hi F4 member hola khat a hi in amin ji hu a hi jandi in amu phan hin avenu min ading dan ta na hi le khat pa hin a hin mu phan hin athil zu jong chu angan jandi in swimming pool hoi langa ham ati na hele khat pa hin lang khu tin a kopi in chipha nen ama jong ki pa te in swimming pool lang chu azon tai F4 holoi hi school a hung ta vin a hele student ho hin adal so ta vin jandin jong koi ham tin aga veta in a hele ala over chun ji hu hi a hin mu do tan A4 holoi hi student dang ho hin akicha theile jing ove pasal khan hin jun pio song khol ta bang khan hi aki a in a hele jun pio lung hangin juice alan asong khola chun asun khum tan lung hang ta hin aman jong adal hata in a hele anunga hin hi chi pasal pa jong chu akamin aloi ho hin a thlem ove jandi hin hoila mingol hamtin aphuni na hele anunga mi thum ho hin a hin za do phan ovin thu mo sei hin ati in jandi in no ho koi na hiu ham ati in khan ho hin aminu akisei ovin am ho jong hi abol thei loi a hi vin khat nu hin in zawana thu sei chu A4 ho loi na sei na hi lopi chu na ati in a hele jandi hin in zawa ngol cha pa chu F4 holoi dan ham ati in khat nu hin thu sei na chi theilawa hi le na gen theiding a hi nan ku te in laundry dukan a bolu jong ka hen nai tin noi si tan a bol go na hi le jandi hin a khat amat pi in laundry a hi pon dry clean a hi bove ati in khat ho hin dry clean numei laya ka mu masat ni pe na he ati vin anui sat ta ve na hlon hin anaw to hin A4 te hi koi hiu ham ti hin internet na a khol hon ta e na hi le am holoi hi company len ta nei te cha te tu te a hiu hi a hin hedo hlon tan chi hedo phan hin ama hi jun piu chunga hin alung a hang che in ajinga hin building chunga hin ni ho sa cha na hi mana hi tia hi na thei ham nang hi nei lago lo dinga zong kilom lo ta na he tin aphunin amasanga na hong kila kit po le tin apeng na he le ji ho hi anaki cholda na hi in ahung tho do in aman zong ji ho amu chun alung adongin ipina bol ham ati in ji ho in na ewalin imuzong ka imu thei poi ati in jandi in ken la koima lo ham ka ti chula ati na hele ji ho in zawana thu sei ho chu ata na sei ham ati in jandi in ka sei ho zo se chu na za su ke ham tin ake phalam the jingin ham ngam lo helin ki phalam ta in au min na hele ji ho in jun pio min na sei jong chu adi pon mi na muda a hi jong le amin be chu sei di tang tin adal hata na hele jandi jong hi adal he jingi ina pa na bu ki po chu canteen sunga hin ane loi ta na hele numai thum ho chu akoma aga chi in khat nu hin laya ni ding oma na mu lo ham ati in na hele jandi hin a an chu ane loi jin laya ni le cha man atam walen hi chu ke hon ka pu do zo lo ding o he ati in mo hin na lunch box zong anam si e atin a sei se tavin jandi in jong kho asapon athip be na hele khat nu hin perfume aka min ama hin abula chon perfume chu lut khan te tin abu chu asel cha he tai canteen na hin A4 holoi hi aga lut tavin na hele student dang ho chun aga dal so tavin minji ki ti student khan hin na lunch chu ke jong nei ni sa theding ham ati in aga sei tai jandi in anato namuna minji thu hi asejin Germany apata hung a hi in amel jong a hoi the jingi ati in a hele aloi no hin apha e loi le pai tha na hin ne ken la nang hi lonely tau minute tin kana lungim kg ati in a hele jandi hin koi macha in e he phobovin chuting le koi macha in he nin jong e nei povin ka ki pa the jingi graduate ka chei ka hi lonely ta kom ding a he ati in aloi no hin ipina ti hitam nidanga kindergarten nei pa ako na nei hu do a geng ho ako na jong nei hu do hi lo ham to a hi ipi bola nidang banga hangsan lo na hi ati in jandi in achuti le ipi ka loading ham boina ka simpo po wa hele kanu in e tha te ding a hi ati tai in a kile hin apa hin a uniform jong hi phata in istri ta api in anu hin amel hoi na ding hin amai hi asim pi ta na hele ama hi aning akitalin ahung tho do zalin pa ko mai bola chi jong chu istri na ta jing ham nilhum ke a istri tang zia na chol lo ham ati na hele apa hin dry cleaner kum som lenga na tong jong leng hitabang van hoi ka ta masat ni pe na hi in
ka ki pa valin chol jong ka chol poi ati in anaw pa hin Sunday le na songkhol hi hin vai in ka te ati na hele apa hin a songkhol chu asa tha pi in hi tabang songkhol hi na su net loading phata ana chin tup ding a hi dak i macha jong na hin na sa loading a he ati tai ajing hin zan di jong skola achi ta in F4 holoi jong chu ahung lut ke ta vin na hele student ho jong hilim ala vin abop se su vin no mai khan hin ke khan hi a hin choi zalin jon pio ko ma ke ma sim a hi chi ke hi lungse ta in nei san pi in ati in na hele jon pio wen thip chanin a ke cho ke la in na hele khat nu jong hi a ke pa le jengin jon pio wen noi se ta en ke chu ama ya chun a be pi ta na hele ma dei chan nu hi a ke pa le jengin khat langa khat nu la a kap jeng tan Jon pio wen khat nu hengki chu alla do en a khot a thi na en to la a le hlan ama jong a chi do pe pe ta in a hele he chi nu mai thum ho chun hengki chu a ve ven a ki pa le jeng o ve chi pheya hele zandi hi amaya anadingin Jon pio wen seiding na neyam ati in a hele zandi in seiding tampi ta ka nei atin a ki chapon ama jong mi la ta chun nang pa hi tin a ko salin mi hem za na ki ti mo mong na nei pon mi hausa na hi zi in mi ngai lu na nei lo ding zong ka he in hi zong le na du lo wa hi zong le phata a na reject thei hi lo ham izem tin ama nu hi ki ngai si han na in chunga pat ki chom thale ipi na lo de ham ati in Jon pio in ipi na sei be nom umam ati na hele zan di in ruhang ta in imacha ka sei nom ta poi ati in chi phat in Jon pio holoi zong chu achi phei ta vin ji ho hin zandi chu ave in amo nui sanin adal hatai zandi jong alung hang walin swimming pool la hin akizap tan alal he jeng in a hele minji hin aga kai do in manin jong ki pa ta in ice cream anel honin minji hi anung toi toi na hele aki ba hlu khatan ice cream chu Jon pio ke nga chun achu in a hele ama jong hin ave na hele Jon pio hi phan hin aki phalam walin ngai dam athumin Jon pio wen ngai dam thum jing thei a hiya hele lo le police officer a uma ipi kan na ham ati in minji jong aki phalam walin accident a hi bovetin ngai dam athumin na keng ko ta bang chat khat na cho pi nang ka te ati in a hele Jon pio in ke sanga na ho sat zo ham izem tin sum nei jong le chun a cho na ding hepon na ti aji chu hi chi keng ko hi ke ya ding mo mo nga Florence pa na keng ko sim pa nei hin sim pi a hi in ichi chu a pet pe na ipiti na cho thei ding ham ati in a hile minji in achuti le na sei bol nang ka te ati in ngai dam athum ki nin Jon pio in achuti a hile keng ko hi li thingin ati in chi sei pha chun minji jong chu alung adong in thi be chan aven Jon pio in na sei bol nang ka te na ti hi lo ham e bola thip chana na hi ham ati in zandi ahung ki kumlut in na thil bol hi gang ta in nga in ama jong ahlu no ma thu na hi sa ham ngai dam athum chu phakhop se ta chu me ati in a hele Jon pio in chilai skula na hung kai na jong asot nai pon ipi bola American style na za ham tin anui sat ni na hele aloi pa hin abil ko la hin thil khan hi athim sei pi in iphat in Jon pio in jong noi si ta in a howin na hele zandi in ka hin zo sa lo ka ki pa le jeng ati in Jon pio in ipi bola mi dang thu a hi banga ki kum na hi ham ati in andi in ka her kha lo mi a hi pon ama hi ka loi nu ngai ta a he ati in a hele Jon pio in a phai na loi ngai ta hi a hele vel hau hete gang ta in ji hi li thingin ati in zandi in jong ipi ka sei ati in ama zo alung a hangin ali thing ding tabang khon ama jong akunin ice cream chu ana hlong lai ta chun anu pi ta na hele Jon pio jong chu to la a hlu in ama jong he alu a hang hle jeng tan zandi in sumna nei ho zo si chu nangin na lo na hi sa ham mi ho sa na hi mana chu na bek ding mi mana hi tia na hi ham atin alu hang za ta in asum nei zo si chu a hin la do in amai chang ta chun a se khumin chan chu ji ho in avenom hle jing in zandi in izem tia anen ho chu ako lowa hele dry clean ka bolovin hin choizin ati in aka du chu achal pa nga abe pi na loi nu to adal hlan ta in a hele Jon pio jong chu alung a hang che jeng tai ni tha hin aloi ho to khom na wa hin Jon pio hi alung a hangin aki gel tan aloi pa yi jung hin ebola chu banga chu serious thana umalu hang na him ati in Jon pio in hi chinu mai no hi a chei do di dan ka gel a he ati in yi jungin
Ebola chi pen ta chu na gel jing ham tu chana na thil bol ho ta bang chun bol tang ati na hele jun piawin na hin sei chu apha hle jing e tin aki pa hle jing e gandhi hin allokar a hon go na hele student ho chun ave so ovin ama jong hin aga ho na hele f4 ko na red ka chu no umin khan ho loi hin red ka na mutai ati vin a thaido so ta vin gandhi hin la ipi a hi lam a hepon lokara chun abek zo aki koizin amazong classroom aga lut in na hele classroom a hin ades hi an tapon numai thum ho chun ebola school azong na hungkin hamtin asei ovin tola chun ale khabu amu in aki zi pol de in amazong ale khabu chu la go na hele ale kha chu aki to le in anung chu azui zuya hele mu khan a table hi zi pol de in anaki koizin na hele amazong hin koibol ham ati in alung a hang tan Sainom na nei vai le hung do tangon ati ina hele atu ya hin a hin sep pan ta vin student ho hin red card a muzi a hi a hin eng bol panu a hitai song khol zo si anet pha chun zana apa in history ata api ana su net loading a heti chu agel do in a hele apa na to zo si chu a thona hi ta ji chun ama zo he lung a hang walin bol be vin ati na hele khan ho hin zong a tui chu a se khum che ovin maida zong abu khum ta vin a hele student khan hin thau zong hin sun khum movin ati in pasal khan hin bartina ko nin thau a sun khum ta vin aloi nu hi avet na hele imacha sei ngam lo aninga hin akiselin gu thim chan ama jong mi mu lo kan azam ta na hele ama hin no mo asal he e zon pio hin a na hin cctv apat na ve in aloi ho to hin anui sat ta vin zon pio win kamasanga ngaidam athum taka a kanga loading a he ati in a hele loi ho hin chinu wang hi hap takha jong zo ponte ati vin zonpio win nga ve ka simding chika a hi hung te ding a he ati in asim sima hil anga ve na hin koi macha a hung tapon chipha nin student ho khat chu phone a bolin ipina tiu ham ipi bola chinu hi ka ko ma hung lo ham tin alung hangin Zandi la mun choma achi in khota a nang ko ma ngai dam ka hung thum ding ham nami hlen hi na hlen khel he zingi ati in amazong zun pio chunga chun alung hang walin aka to apen to athotan a tui ho chu pamai asa he zingin aga ki nung he ya hele ji ho hi anum ki in ji ho in ka mu si le nang nu hi na cho the thu ji in pancake sim de dan jong na het hinam ati in na hele zandi in pancake asim de dan chu ase je na hele ji ho hin a heng ki ala do in amai la song khol la a anian ho chu a thi thing pi in a heng ki chu api in ama zo achi go ta na hele zandi in a heng ki chu nung pi go in ji ho in kangai cha ta poi ke koi dan tan ati in a hele zandi hin kamu kit pha le ka hin nung pi ding na he ati in ji ho in laimon a hung kit tapung ka ti laimon hi mi thim ham ka ti le athip ta poi tin achi do tai Zandi zong classroom agalut in na hele a table hi phata enan ke koizin table chunga chun soft toys khat le awan khel ding khat hi ane ke koizin aman za soft toys chu avet na hele kaphamo wale ti ngai dam thum na khat ana ki ji en hele aloi nu a hi ding chu a hen a ke pa the e awan chu a hin ki khelin a uniform chu dry clean mun khat a hen aga pe ta in dukan nei pan alut diza chu sei jin na hele zandi hin tam asa in dukan nei pan school uniform a hi ji a discount kapi na line na he ati in Zandi intam asan anil te zin na hele dukan nei pan mantam na sa na pi nom lawa hele abana ho zandi dry clean au umin cha khon chi tan ati in ama hela pa ko ma choi nom lo ji chun tham khat discount ding in athum be kit tai A4 holoi zong restaurant khana hin an ane khom ta vin mohola a aloi pau yizung hi nomai langa zong alip thimin a chef no hi a chi zalin a bing chu aga chop pe tai chipen hin jun pio a phone a hung ji hin aman zong a phone chu alan mun chom khana hin aga ke ho pi ta in ka sei chu na bolu nam bol khel e macha na hin nei theilo ding o he atitai a kheu chail hon hin ama zong anung chi in aloi ho ko ma ga to win nom ta in hiti chun juice adon khom win an ane khom ta ve Zandi in kitchen an anene hai the thu na hele anu hi achi in aga bo in anu hin thil a ha ne ding chu adei pon a figure ki sip ding chun a sejin Zandi in hitia chu ko ma ka thi ding na dei ham ati in na hele anu hin dai phata ana bola na figure hoi ta na sep ngai hi chu me mi hausa la hi po win I background la hoi pon chingla e ching po win na figure be na sep ngai hi chu me tin ala pi na hele Zandi in a ki chu pi in
tua hi dieting ka bol sanga ka hinding hi phachum zo hi chumi ati in hel anu hin tu lai swimmer ho hi amin than na ding over agonu nga hi chume iti chapang cha hin na lai hi chi trend jong chu na het lo ham ati in zandi hin a an chu azam pi ta na hil anu hin anung adalin chi phani aman jong adru ma hin azam pi in kot aki kha khum tai apa hin a uniform chu istri atangin anna anna a hele a tuinam tabang aza in alung dong kezi azingin zandi hi school swimming pool aki zapding hin avan aki khelin aga chia hele swimming pool sung chu ananen de jing tan aman jong chi hopi hi pi ham ati in alung dong kezi alang khana jin pio hi anui nui jin na hil aloi te ni hin pi na nui san ham ati in jin pio in tu ta hi lung hang the ding a hi ati in na hele aloi pa yi zung hin laundry na mai nu chu na sei na ham ati in wubinin I eng bol wa pat a chu ni izat ba hi ta ding ba ha ati in na hele yi zung in hapta khat lang a hi ta in effort te ki mai tu pi hi amati lo koi ma cha poi ati na hele jun pio in ka ha eng bol lo ji a hi ati tai am ho la hin ji hu hi apang pon gym room a hin nom ta in ai imu e jandi in swimming pool a nen ho chu ban nei chan achom thengin abon chi ke jin asu theng tai ama jong awan aga ki khelin na hele student mi thum hi awan ki khel na room achun aga lut ovin jandi in a het phan hin ama jong khat ve zamin azamin a hele khan ho hin aman ovin eng bol che di agota vin jandi jong chu ha tomin akitom tai tunia episode 1 ise yo hi chan hin ana chai tauti